5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum mak. Kumaha mak damang. Mohon upami damang mah. Mak iraha balik karunya ke si bapak. Bulak balik ke kamar mandi. Teh mak kunaon? Jenet oge teh nyaho. Balik mak karunya ke si bapak. Naon mak kawin deui. Pugu mak jenet teh yang kawin. Balik mak karunya ke si bapak. Jenet tara bisa mandi. Sabunna be aku si bapak mak. Teh mak pakai naon? Kalau wati kamar mandi sok egang mak. Teh mak kunaon teh? Mak tak balik mak. Karunya ku si bapak mak. Mak balik mak. Junet yang kawin. Mak kasih mimin mak. Tanda anak tilu mak. Mak tak balik mak. Junet yang kawin. Mak Junet boga usaha mak. Mak tak yang kawin oge. Jadi pengusaha mak Junet. Mohon mak. Mak Junet mak dengan tutut.